Emagama aMatha naMariya mabahlangabeta Jesu ekubeni Lazaro afe akhomba ukuthi bebahleti bacoca baregretha batenyanya. Uyakhumbula bathini? Bathi Nkosi kube fane bewukhona umnakethu ngabe akafi. Angathi yini nawe lekungenteka nyalo longikhuluma nawe kunento lo regrethako, kunento lotenyanyako ngayo, kunento lotisolako ngayo, kumbe usola labanye. Nawe kumbe unemagama lathi kube fane loku akwendekanga kanje, kube fane angiyanga lapha, kube fana ngikwendanga lokhu. Ngineliciniso ukuthi ngaJesu it's never too late. Kusengalunga. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela kubuyele encwadini yaMakho sahluko 2 livesi laka 3 lengidawucala kulo lamhla ngiye kulo verse 5. Kwalethwa kuye umuntu labefe luhlangothi ethwelwe ngemathosa lamane. Behluleka kumsonzeta ethude naJesu ngenxa yeminyaminya wesicuku. Ngako base bavula sikhala eluphahleni lwendlu macondzana naJesu, bamehlisa ngeluhlaka lwakhe, bambeka embi kwaJesu. Jesu abona kukholwa kwabo, wathi kuye mntwanami, tono takho tithethelelwe. Ake ngiphindze ngithathe ngalapho ekugcineni kulo verse 5. Jesu abona kukholwa kwabo, wathi mntwanami, tono takho tithethelelwe. Ubona kukholwa kwalamadodza langu-4, kepha ukhuluma kulona lo lengidawuthi ude yena lokukholwa. Jesu wakhulumiswa kukholwa kwalaba bebakholwa. Angathi yesihlobo sami Nkosi yami, vele phela nawe kungendeka kunemuntu akakholwa, akakufuni nalokholwa, kepha kumethula kwakho kuJesu akusilo lide, uyakubona kukholwa kwakho Jesu. Nalabantu abakhononanga bathi umuntu longakholwa sitamente ngeke simmikise kuJesu ngoba naye akakholwa. Khumbula bekafe luhlangothi, kunetindo betifile tingasebenzi kuye, base bathi lo sitamela ngekukholwa kwethu utaze avuke. Vuka endlwabani ngekukholwa kwakho, usale ukholelwa nangu longakholwa. Usale uthi Jesu, sebenzisa kukholwa kwami kusita kulawula noma kulamula noma kuvusa naku lokufile. Angibuyele-ke emuva kulo verse 3. Kwalethwa kuye umuntu befe luhlangothi ethwele ngemathosa lamane. Ngiyacabanga lo muntu lo bekagulela munye kulamathosa lamane, kepha wabona athi ngeke ngimethwale ngedwa, angitholela abanye. Mangabe kunesimo losibonako ukuthi sitange sinza, thola labanye. Mema labanye bakuncusise, ungabi wedwana, bakhona labangakwethwalisa. Lo verse 4 bese uthi behluleka kumsonzeta ethude naJesu ngenxa yesiminyaminya, ngako base bavula sikhala. Ngiyakuthanda kuphekelela kwalamathosa. Ngiko nami ngidawuthi kuwe phikelela. Uyeva lo ukuthi behluleka, kepha bathi bonanga batehluleki. Azange bahlala bathi ngoba sehluleke kumveta kulesikhala lesetayelekile sesitehluleki. Kepha bathi no, sehlulekile lamhla ngala, ake sezame lokunye. Ungahlali phasi. Umuntu lotawufike athi usehluleki ngumuntu lovume ukuthi akasala hlala phasi. Kepha bathi
ikhona lenye indlela lekungendeka ngayo. Ungathi buki usehluleki, thani ngehlulekile kepha angisiso sehluleki. Ikhona indlela lengidawukwezama ngayo. Amen.